القدر الزمالك تبتسم لك على الدوام. الزمالك لابد من وما لحظات استمر صعبة، الزمالك. لابد. يعني ولا لاقيين حاجة تتكلموا فيها. شفتوا اللاعب بتاعكم البرازيلي اللي انتوا عاملينه أسطورة؟ شفتوا اللاعب بتاعكم البرازيلي اهو. ايه بقى؟ هتقفلوا الصداع اللي انتوا مش لاقيين حاجة تتكلموا فيها؟ هتقفلوه ولا هتفضلوا تردوا كتير؟ عشان بجد احنا قضينا يعني، بجد والله قضينا. مش كده واحد عرف منيكم، ولا بتتكلموا كورة، ولا بتتكلموا في مشاكلكم، ولا بتتكلموا في أي نيلة عندكم. بتهبدوا عشان الواحد يتشاف فيكم، بتهبدوا عشان تطلعوا ترند كل شوية، بتهبدوا عشان الناس تخش تشتمكم وتبقوا مبسوطين. ايه ده؟ اطلع اتكلم في مشاكل فرقتي، اطلع اقول فرقتي محتاجة ايه، اطلع اقول يناير داخل علينا وانا موقوف من القيد، هنعمل ايه؟ لا، اي هبد واي كلام عشان اتشاف، وعشان الناس تشتمني بس، وعشان الناس تضحك عليا ابقى اراجوز. تلات حاجات دول ملهمش رابع.